better. الحمد. السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. وعليكم السلام ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم.
albarato yume fi woma yume bebe na ala yi ala khana bebe fi woma Ya Allah. si maya fanyira si hente ya fanyira no yetara lu fanye kuy muha kuira so woma muha wo khaybu muslim ya khaybuira muha folo nanana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ala bara arabi wombara simaya soto hanto wonna do wonna fanna ba yito moli bebe nan alali gomma langa be men fema asinge won qafa yume sali alo wondare na han sali ra kono yile bati be tam asinge nan yiki won qafa yume sali nana niyere wombara kuntigi be to la Guinée bokhi muslim ya tan akhakhali tikhina khaira dinan dalwi Ligue islamique nationale au secrétariat des affaires religieuses. La religieuse nationale mamaki ak gouvernement fan Kenya ma région Conakry na fan ni talo wama commune Matam yiya menye ala fiqh na khema na délégation fan talo o kafa yi mesa ni rekele ba anene na ra tu tambi ala ni balde nanana mo ya tigira ba fi ligue Kenya katara bi wo mabe kono be na hay tan o fon mo ngay basen wo be no wo masali ko tige nan talo la Guinée bo xey tan ka xali ti xena xera muslim ya tan Kenya ma ne nan talo ko mo ne nan dente ka fe wo be khametima a Guinée kima wo khabinye na singe nan lante wo ma kun tigi ma El Hadj Abdul Karim Diallo. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahi alhamd. Walillahi alhamd. Ye El Hadj Abdul Karim Diallo inshallah wo fama tude ya atana fama wonna salide to nabiyya fi khatanama Ligue islamique nationale directeur national des lieux de culte nan atana c'est hafin ni muslim ya ha horoma yera kelifi salide nam salide banki ya minye asado ko awa salikenera asado ko gaburi yera apeli la geneta mbata ma afala mata na El Hadj Abdul Karim Diallo inshallah fure barala ibara biya fi ma khawul nasalitu la délégation na hankele Ligue nationale au secrétariat des affaires religieuses a pris des noms là le docteur asafar wa ma fi singi na handen tegama wombe El Hadj Ibrahim Ousmane Ba. El Hadj Ibrahim Ousmane Ba, le conseiller juridique des affaires religieuses. Banara, atanana wuma imamura, wuma mosquée belebele na hanna bambetu, mosquée Turquie na hali tire na ka tofani ira wumbe na imamuna ya. Ligue islamique fan Kenya ma conseiller juridique na yina o ma délégation singena ga frinde nan langay El Hadj Abdul Karim Diallo ma alo won hande tege asahande nan lang docteur Mamadou Lamine Diallo yina hanyi directeur général de Fonds national zakat et waqf Ligue islamique khakhali ti xeyna yakke may xadente ke ñina mel gi nek bata tamma yina man lamma khamatu no ligra na El Hadj Lamine Diallo ni talori anani de El Hadj Cheikh Omar Bari El Hadj Cheikh Omar Bari وما إمام نارا
mosquée imamna Malik kono wo maharandira ba bili nara wo ma lycée franco arabe na hanna matam na kuntigi ndena la ngama etana harandiye harama wo bena wo madi asurinde Elijah Mamadou Tunkara yi Elijah Mamadou Tunkara sangoya na imam na yiti ne nan talogol wumma Ligue nationale Kenya ma fa won khafa bira bitu won khassal yireke Ligue nationale nan nak a régional Kenya ma gouvernorat Ligue islamique na han do ko mene na bureau na kontigi singe fan talogone yi délégation nanan langay El Hadj Aboubacar Fofana ma nanan na inspecteur régional ra wombe womma gouvernorat Afrique El Hadj Mikael Souma nanan na secrétaire administratif ra na mene gouvernorat yi Ligue islamique régionale kuy asahande El Hadj Balde Amadou nanam fantolo ko wonja yiki wo ma imam na jira Constantin B kono banara régional puis inspection régionale atanana wo ma trésorier rana tan ñoko sa arageli yo soto eta ko matana ala khajiri waluna nanu dangi wo ma commune fam umbare ke region na kona kiri bata kenyama o ma commune mata wonna na hande yiki na fan délégation talogo ande do khorobo afala fe tan e mane sende nan nak ala wonto identité ya ona kedi tan na khay afori na khay am dai kedi tagira ba wobe aw ma commune fan kenyama bi na délégation na talogo Elijah Mohamed Souma nanana wo ma secrétaire communal ra commune mata na fantalo wala to belagana masinde belagana la fa de masin jazakumullah khair afrine commune Kenyama Elhaj Mohamed Lamine Sherif Aidara yi Elhaj Mohamed Lamine Sherif asinge atanayi biya gabe igoroma ya iswa wan afrine Elhaj Sharif Nabahani na yamara iyo asakande wo ma commune fa Kenya ma yina fa nyoko saka misidi fero ya menye anu salikene anu awa gaburi ile bi yina nyoko saka na mo wo ma délégation na kan kele commune a Kenya asakande Elhaj Al-Seydi Silla Elhaj Al-Seydi Silla wo ma commune bi al-Qur'an kharama dede kharante saka dede madrasa dede yina fa nyoko saka ni gomma ha wo ma dibe batana kan da bama al-Qur'an batana kan da bama sungorida yena harangiye tungoma commune kama isa etente gibe na la ila sinisilla na yiki awa wonu dangina délégation na ke talo ne nan na ke kono ga kire ni wo mo ma imamu ko do ko sille alla bara na hanta ko nabi akhabi fanta ko fanna muslimi be ina imamu khanyama ifa da nyama ha imamu na imamu ala be ta ko na hanna sinde الحج محمود بلدي ما شاء الله الحج محمود بلدي الحج محمود بلدي سنة الحمد لله رب العالمين وما بي إمامنا يجي سند هم بينو أما كفومي خاصته أما كفومي فاهم أنا كلمة منهم في كونفوم مغامرة سنة تبلدي الخير ورا الخاصونير aha وانتفنا ب ستعدي انت لو ما كل ولا انا وما لانغ بس قوميت كارسي نا ملان
ebet ala be fam fi be na xamma xay wali raba muslimi be muslimi ya be nana la el haj ibrahima jalluma el haj ibrahima jallu anabi ito tuma ala xamam ne man gaba ay mu ci do ngatu ko do ngatu ta ko ngakuru ala ko yidi da ngama wala nara la ha kheba fanyira muslimi ya ta kuira ala be ta ko nanna ala haj ibrahima jallu yette bay na ha ba nan no na kono ka fa mi siri ta na ba hanta be wani ela Ibrahim Jallo awai won fa ma to de le no hagi aya ko singa kiri nyama mo no ti wo khumma baraba mo wa ma yide tege nan sa fe sali won fe beta nan fa so wala wannan ku tibi na kai salfi na kai tado e ka fa bela bi wombe e nan nak Allah Ibrahim Jallo na yi kono kiri nan ma Jallo yitan nan yitan no secrétaire communal nan walim Allah Jallo ko dungel no den dungal mo awa Allah jara awa ana ibande ko mali ile rimera ba wombe awa on hajje hakke ara on gedi ke beru wano be makire ni wonni joni non ko waaji sari e ko sakki sari fu ko no sari hebora beru ko be makani do ko yo tawara dum do yonani ingin fu gollidiren dum do nde tawde ko haala meɗen ka jeyɗen lagine ɗo yiɓɓe lagine ɗo woni ko makani enen lagine ɗo ɗum ɗo yono enen to fof goto kala ko teddugal muɗum e kala ka tawi on tigi iwri e sabuji ɗi e gollideteɓe ɓen ɓeɓen anditi fi muɗum e ɓeɓen anditali fi muɗum haray ɓen tigi siko wulaka inde mum yoɓe yaafo kono haɗa ko teddugal meɗen ko Allah okki en ɗum ɗo alhamdulillahi rabbil alamina ala ko goɗɗo wolana Allah subhanahu wa taala ɓuuri wiɓgol mo o weltanike mo e weltanike Allah subhanahu wa taala hokkuɗo ɗum ɗo tawni en kadi iwɓe seeɗiɓe meɗen ɗo fof kadi kala ka ɓen ɗi iwri ko tooli maɓɓe haray ko tooli maɓɓe ɗo hani hande ko wayniti wo kadi ɗo kadi haray kaka maɓɓe ɗo julɓe ɓe fof no fota ɗo innama almuminu al ihwatu fa aslihu bayna akawaykum wattaqullaha wattaqullaha fi kulli makan wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. نعم أو بسم الله هذا conseil juridique secrétaire général des affaires religieuses on be maki haray ibe jogi kongol goto ngo makanta en e inde musidangal e secrétaire général des affaires religieuses on awa aray dum ne wawa jentade be bayde makante o ma conseil juridique na ma sen kirinda yi awama na hamma sen wombe donc mbala micro soali. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. كم نون جترد ميكرو كويوتين غولتون سالمينانغو إلاج علي جمال بانغو بينيون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بوي كدي هراي بويلتيكي ɓe weltanike on onon o jama wonɗo sabu on ha juulirde nden darna si goɗɗo darni juulirde ko e saare na e ɓuruure ko par ce que faalaɓe darnude ɓen yii jama yiɓuɓe moɓodirgol juula jama haray on weltanama awa kamɓe kañum kadi darnuɓe nde ɗo juulirde nde ɗo nokkure ko Allah ɓe waɗani en holliti Allah yii ka wa qul i'malu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun en torki Allah yo Allah yoɓɓe ko ɓuri moƴƴude eɗen andi noon en wolata sabu nayiɗuɓe wolede kono ko ɓeɗo tun fecci galle mum ɗen galle ka hoɗi ɗon fecci ɗe darni juulirde nokkugo waɗi cour wi nden ɗon juulirde joni ko jama on jeeyi galle ko lutti kon ka suudu andun dari ɗon nden tande ɗon no yo nden ɗo wonan fi juulirde nden ka anduɓe ɓen no andi ka donc ɓe weltanama si ɓe darni ɗo ka jawdi ɗaɓɓeteɗo ɓe wawno kadi darnude ɗo waɗa butikaji ɗin ɓe heɓa ɗo jawdi ɓe darnoya nokkugo
kono ɓe yiɗi darnangol enen nokkure nden ɗo juulirde hara e weltike Allah yoɓɓe ko moƴƴi ɓe mawɓe o commune ha région min miɗo so tawi o mi tawete udditugol juulirde kono yiwgol régional on wo communal on wo mawɓe nokkere ɗon fof ɗuuɗa e won wali nahe ntari sigara inauguration irendi kono nga régional to nga communal to nga chargé to mosquée nde kuy pour inaugurer amudude amugo won wali Allah ko barayi kono nahe mo kolon ne nankaba nahe tan wo kolon kana mara nahe wo kolon ma kolon temunde mutam wo kolon naki kono muna wo kolon me tan kolon wona wo barna hanna bala ginebe gidine gafere ala na wo sare fima wo man fena mfan fena kanto nyamma kolon yitan na babati parce que wo imam na kan sabo be tawfiq na to arabo tawfiq yi qur'ana dursir na be ana findi lore yara ha berim na katagama khasumbu konkur ratum برامتيغنا شيخ محمود بلدي عملنا في سجاجانة الإسلامية مغتان نونا كلية القرآن يرينه كنا تنقصوا كلية الشريعة كنا مفبر النغان سطو منافلة من هم مفان جنان سطو إجازة في القراءات العشر أو هذه الأمور جمعها كلها مع المشايخ في الحرم مع أنه متخصص في الشريعة لكنه أخذ نصيبنا من القرآن إبراهيم خيتان فندي موتا منا كولونغو أتنام فندي ما بي إمامرا كونو خي فندي بي إمامرا تيمون دي بالتوفيق أنو وخاد واو أنا خانو أنا وفن نخاتيق بي ala ko sarefi parce que khamilinde akolon ne wota bendum mane no e araba mane benu wota ngafa kono ala bara fi wota kono kana ka nahe na kan wo kolum ka tawfiq to woyira amane hiyo ano magaraba alama garaba nakina won wali donc ma kon kuyama kala timona han tohe musa commentaire rabama anu commentaire na ham fende ko non dira iyo parce que woto barfa naki muna mane o bere faaga ne kam faaga di ne bere malanko ne meni kono awa en wali o fanno wali donc ngadan naki ala ko mi xena ka toro ba o faaga yumena salide ala baray fi o bere ma ala o bere malana yanne ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله سالي نموتي مرة إمام بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما بيجي
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عباد الله اتقوا الله تعالى واعلموا أن أفضل وأعز وأكرم الأماكن فوق الأرض بيوت الله. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. مصيبة الدبي باو يتقول الله سبحانه وتعالى on Allah mo andanda hoore muɗum ko kanko woni timminowo faaleji moƴƴi. Ibnu Adama marasina faale e anni e miijo timmingol non on faale on anni e kuugal ngal ko Allah waɗata ɗum en yettimo sabu timminangol en o faale moƴƴo ɗo e o anni e moƴƴo ɗo e ngal kuugal moƴƴal ɗo sabu ko waawi ɗum wo ko Allah subhanahu wa taala kanko tun o hawta e gooto e ngal ɗon kuugal. Ibnu Adama ko eɓɓore wodani ɗum ma miijagol ma faale mi waɗugol ngol tabintinna ko Allah tun so tabintinna ni en noon sifa ɗiɗo nemaji moƴe yettimo alhamdulillahi rabbil alamin. En yetti Allah sabu en wawana ɗum hoore men, en yettimo kanko Allah subhanahu wa ta'ala. En seedike wondema reweteɗo o ala nafa rewɗo lorramo rewaade si wona Allah kanko tun hawtiɗɗo alanamo.
e seedite wonde ma nulaaɗo meɗen mon Muhammad ko jeyaɗo Allah ko nulaaɗo makko e Allah ɓeydanɓe jamme kisi e kamɓe yimɓe suudu maɓɓe sahaba en maɓɓe kala jokkuɗo laawol maɓɓe ha ñande joddi dina yo Allah waɗe jokkuɓe laawol nulaaɗo Muhammad sallllahu alayhi wa sallam. musidɓe tedduɓe ɓeyden hulugol Allah sabu ko kulol Allah woni ko addi en e nde nokkure ɗo ɓeyden non ngol kulol Allah yiltitoɗen e makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala wawen andude e hoore leydi ndin ɗo nokkure ɓurde hittude nden e ɓurde teddude nden ko nokkuji ka Allah reweteɗo subhanahu wa ta'ala. الله سبحانه وتعالى ودالني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وتجراني سنا في قلب والفي يوم ونا أرسك ولد أقدرين أرسك تعالى ولا تام فسن ولا تام كوي اليوم den nokkure non ka rewete ɗon ko nokkure teddude ko nokkure hittude ko nokkure mamde ɓural de sifa ɗeɗo golle no sina on neɗɗo hulɗo Allah subhanahu wa ta'ala darnugol juulirɗe darnugol labtaneji ha jasugol forasiji darnugol école ji ka diina jengel waɗugol moƴƴereji alyatimaɓe miskinuɓe waɗata ɗum sina ɓemɓe Allah suɓi o yiɗi sabu imo marani ɓe joddi maɓɓe ɗin ko aljanna. nulaaɗo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ɓe maaki man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baytan fi ljanna mo darnani Allah juulirde Allah darnanaymo suudu ka aljanna mo waɗanama suudu ka aljanna o natata natay ɓa suudu makko ndun no toon o natay Allah newnagen heɓen juuɗi ka aljanna. Allahu subhanahu wa ta'ala ko kanko woni ko suɓi waɗoɓe ko moƴƴi ɓen wawata wadde ɗum noon sina on neɗɗo wano aya alqur'ana o yewtiri en ni joni wurnitata juulirde Allah ɗe darnaɗe jogitoɗe kiba fi majje si wona on gomɗinɗo Allah subhanahu wa ta'ala o ñinni julde o itti zakka o tawa o hula hay goto sina Allah o hula hay goto sina Allah nde ɗo julirde kande woni ɗo ko hakkunde Madina ɗo faalaɓe jawle ɓen ko ɗo moɓata ɓe ɗaɓɓoɓe lahara ɓen kadi ko ɗo ɗaɓɓata lahara on ko ɗo wa fi dhalika falyatanafasi lmutanafisun ko ɗum hana foɗodirede ko ɗum hana foɗodirede mum sabu neɗɗo ko heɓi o sa heɓali Allah ko honɗum heɓuɗa honɗum marɗa hay hunde mo heɓi Allah ko honɗum faɗi hay hunde Allah waɗen heɓuɓe Allah nga kene tampina mange kallankeɓe tampina daali ɓe marigi ɓe tampina mange ɓe nakan ñanige fañi ba kamalima kañi ɓe baadama ñanige nannayi mais ala kamali finde ala kamalima ala ba walla kolum adama inu fe yalamma ala fanna ha aɓe fe ano fefri mula abori ma amulamma mbalno mange fayi tantuna hanji wali fañi la sone ya ko nga kiri be na ha baahi ala kiri to mbir xamalam be on xabbi rabi ala ha misidi ala ha bangi on bala sede ya batu mange yo muna na hallam ma batu yibo hitam fari fo dali marigi ala kiri nan dali da kiri nan mallam ma batu sese batu hala mala wule nara non di ma ala hala batu fira sone ya wombe omba sedea ala ha batu ki sese mukafu mama amukafu gama amamukafu mama amamufa makafu dama omba sedea omana mi omefanyi ala ha khaira nara ala ha kisinne makafa be ha ko yinara atanno ha bangira mihi ana ha sahabe na geden kenya babira fora ala ha wombelu akui nga kirenyi o mawi trabule ngalama on ga wala taala yara on ka kolum yibenne fuyi tam fari be
ala kha banke horma lingira nanna nu banke ra lingira naira na gefindi ala kha banke ra fisa mante lingira nanna nu lingira ira nu lingira fisa lingira donc e brimbe hakulum limania be nani ema me xey wali model iraba surtout di lingira be birim dunia fen fede na gade tan fala akhira finna idan faala finna ano ala basese soto dunia xiimo ala soto iba perdi xiyala soto hali musse bete sama fari barageni ala ko ngeni na kiri angem marigi anaha dende mu misidi tima ya buiti dende muno wali rabama fo mi khina hande ngene aghalama sari farla sari sulira kamali ghaiya yakke ba maana fulikui amuga huma ndese yara nundende yara fo ala nu ala khasariye anaha no mi modeli walla hala no mane findi de ga o mi fe na ge ga hala yala no mane lu de no e matin ding mi ki matin ding ge no e lu man no e na yama hala ne kholu fi ma amura ba ma araba mane nga tunin ala hasone ala ba ombe on pa yitara bile ngala ma on pa tantu on va ko wali fanyi tam musindi musesira fo janna la hal janna fi umbirimma aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillah waliyus salihin أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا بتدبه أن يتي الله سبحانه وتعالى أن بيدي يتقول مكوكانكو وني هفتلو فيها كوجي moddu beben yo Allah wadu e moddu be moddino be kugal en seedi ke wonde marewete do wala na fare o do ramore wadi sona Allah kanko tun hawtiddo ala namo en seedi ke wonde manula do meden non Muhammad ko diya do makko kanko Allah ko nula do makko yo Allah be dambe jamme kisi e kambe yimbe suudu mabbe sahaba en mabbe kala jokkudo lawol mabbe gol hanyande joddi dina o hisina be kisi yo dumido ya be Allah wawe ngandude Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'ala ni innamal mu'minuna ikhwa faslihu bayna akhwaykum enen gomdim be Allah ben ko en musibbe ko en hunde wotere wota jabu hay hunde senda en hawtigal dina ko kanyum woni hawtigal tigi tigi yanko angal lagine haton jinnaka wiye hande odo ko pullo odo ko sosojo odo ko maninkajo odo ko lundo wibe ashhadu an la ilaha illallah ben fo wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ko be nene goto baba goto o be yo daro binde oya yo be jogondir o be yo sembi oya o to samakala bonnu sobe aduna ko samakala dina Allah kanko sobe hawtigol be Allah hawti ben ko dum woni sobe ko tay jabu aduna dayna en jogodiren ko en hunde wotere dina Allah kan hawti en wattidi en kato ginnaka seden ka pottoniren ka anyindiranen yullo ko gonga dabbata kay gonga wo wona bawo makka ko sobe dabbata kay sobe wo jokka mo ka woni wo ka wontiri wo islam ala iudi ala leñol ala beeda ma beeda yullu be ko hunde wotere yalla new nange wongol hunde wotere si betedube Allah dala ni en ngol i'malu fasayara Allah amalakum wa rasuluhu wal mu'minun Allah subhanahu wa ta'ala
o wiye gollu golle men ɗon noon Allah dartoyayde e si hunde woni Allah dartayde andi nde hunde no hana wattanede ila e mum inde hani wattanede ila e mum Allahu subhanahu wa ta'ala ko wattana ila e golle men de ye gollu himo suti golle men den himo wattani ila e mum me o feññinowayi golle den o holla golle den de laaɓanayi nulaaɓe ɓen de laaɓana homɓe gomɗinɓe Allah ɓen fof ƴoyayi on tigi anda ka o fewndi e ko woni ko ɗum waɗi geren laaɓanen hoore meɗen sabu laaɓangol diina kan laaɓangol islam o gollugol ko haani waɗede kon ka kene ka gundo ko ɗum woni laaɓangol hoore mum e gollangol hoore mum wona goɗɗo gollanɗa wona goɗɗo goo gollanɗa haray ko hoore ma gollanɗa ko islam gollanɗa wano ngal ɗo gollal ngal sutiɗen en foppu ɗo ɓe ɓernde mum no welti sabu honɗum ɓeɗo ko jaɓuɓe e julodugol e Allah e golludugol e Allah subhanahu wa ta'ala Allahu subhanahu wa ta'ala ko darata mbaadi men ndi e jundi e jonci e ko darata ko ɓerɗe men ɗen yanzuru ila qulubikum wa a'malikum alqulubu wal a'mal Allah ko ɓerɗe ɗen e golle ɗen darata ko ɗum waɗi ibnu adama piiji lan siɗi hettike e makko haray o hettike yo Allah hettinan en ɗi anni e ma on si moƴƴi konnguɗi maɗin moƴƴi golle maɗen moƴƴi a woni moƴƴo mo ɓeeno yo hasibu hoore mum ɗo yo hasibo en si anni e boni konngol boni kuugal boni ko honɗum moƴƴata to Allah moƴƴinan en ɗi nga kedi yo mahutubera ñoñi mbala tala tan to mange be mange kallanke dali be marigi mi fañi e khafe na mange na ganyi mi khinu fang itan num ala nana hali dunia biri gere khitan num ala nana e muy noma mi fañi e khafe tan na ala nanyi anon ga adama khafe lu ala yi khafe amukana ma abada amuska ma khambi abada amburiya ma abada yari nan tara ala ka wontan mun ala kalu ala mbara sedeya ala taala tanam mangera atanam batu mangera se mukafo ha mama mufama kafdama mbara sedeya manam yom me fanyi aha khaira sugandi dinara ha kunyi namara ala kisinu neme makafa be tanno ha bankira mi khiyano ha sahabe nga kiriyin on haga wala taala on hoyi trabuli ngalama on hoyi trabuli ngalama kinu nga kenyama on haga kiriya ala koti lagine muslimi biri na gabiri amashim ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah abiri nga kirin menera obere nga kere dine nga kere ya nonan fisa nga kere ya don ga birimbe halita no mi bari ko mu dine kere lagine muslimin nanna wonna nam yombe ha man to yi nanna wonna lagine sife alamane wonne munoy ma on ga fe matu hanga sama birimbe fule fe mula gine amula aso la gine so fe mula aso na manika fe onne mune ma la gine on gane mustaha ife ma on gadon dina su wanu fe la kan biri munafamma on biri muslimi on biri nga kerin fa kirin on biri nay bo hinamma lamma on nga keri ya luti on galam fe kirimma on gam bore khanu on gam bore mali amodeli birina on ga hinne on borra adama kamali mudende be me jamanan kamali ita muno mana Allah bori no mara akanunte yana kanga kire yana awon so ndo rafiqi on bore be an o madine no ngaki ange margi na kawombe awon kawali kono on mawali ata togi
ama fatan fasimane aramini agana miyomme ato mumini dongo ibira ko don karisa na ya wali naiki ke wali fayin do ma humbe so fe mara kosso to fe mara onga kere na ay misidi ti khina to nyam ma kulum matana parce que amwa ma ete masim fe abala guru ala be abala ete fi ala ma kamo ngafan le fende bin ngawali fayin fe ina hanna bamna finni ma fande rebe tina ala ka sone ala ba umbe ala ka ni makka fumbe ummadine ala ma sembe su lagine muslim bokhi nara alquran nam yomme khasunne waya bol fi dakhira ala ka noira ba fe fere fi umma asabu fi umma abinje fi dine nun dine layma ala nyira sabati ngoni be on va faire élection on sabari lakini die na mini wana mangaya amu gereli amu bombeli amu kombili yo iwa ma wote be na besa utabe don imu da bole kombi ima bombo ima aseka ba ekene demokrasi gere mara kombi mara bole bombo mara ibole konfe mara no mara fe ita siga isa ikawani raba isa wote mais on bile kaka tabine kawti itil fe na kam fam mabokhi be fe na kam fal lagine be na fal lagine de be wonna ka si nyoga yala so akuide na kanu wote si nyoga yala tina ga mala si sukmane nda hala kana ma fon tambari afala ba to mbari anoma no mbari on kala gine mali on kawote mali on madine mali on kanon ni mali on raba on geni manetina wongeni to wongeni tina ala khadra ba wombe ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا إننا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة